Što se tiče poslovanja firme za prethodni period, možemo se pohvaliti da smo 2008. godinu u odnosu na 2007. godinu završili sa povećanjem produktivnosti, odnosno prodaje naših usluga za 39%, a da smo prvi period, odnosno 4 mjeseca prošla u ovoj godini, završili sa povećanjem portfelja naših, znači za nekih još 10%. Što znači da smo dobro radili, da 316 ljudi radnika koji su zaposleni u Sava osiguranju dobro i kvalitetno rade, a sam kvalitet će osjetiti naši osiguranici. Sava osiguranje, pored svoje funkcije osnovne, znači osiguranje imovine, osiguranje neživotnih osiguranja, svih vrsta neživotnih osiguranja i osiguranja života, odnosno životnih osiguranja, jer smo u međuvremenu pred Novu godinu registrovali posebno preduzeće za osiguranje života Sava Life. Naš osnivač, slovenačka grupa Sava reosiguranje iz Ljubljane, je 100% vlasnik i naš i Sava Life-a i, verovatno znate, ima u svim bivšim republikama svoje preduzeća koja se bave osiguranjem. To nam je dalo sigurnost, dalo nam je u krajnjoj liniji elan za nove radne pobjede, nove u našem poslu, a kada ima puno posla, onda ima i mogućnosti za razne pomoći, donacije i sponzorstva. Mi smo godinama ovdje, bar od kada sam ja ovdje zadnjih 15 godina, redovno sponzorisali nekoliko sportskih društava. Krenuli smo od biciklista, pa smo onda sponzorisali fudbalske klubove, pa smo sponzorisali raznim sportovima. Sponzorisali smo društva koje se bave i modernim plesom, i pisce i ostalo, da već ne nabrajam, ali ono što je nama najdraže, to su donacije i sponzorstva koje smo nekoliko godina zadnjih počeli da primjenjujemo, a to je pomoć licima sa invaliditetom, jer smatramo da ono malo što možemo mi da pomognemo, da njima mnogo znači i preporučujem to svim osiguravajućim društvima koja su u mogućnosti da pomognu. Vi znate da smo mi prošle godine kao donaciju na Novom Beogradu kupili stomatološku stolicu za lice sa invaliditetom. Obišlazili smo ih, čuli smo da dobro rade, da funkcionišu i da su omogućili kvalitetni rad kako osoblja, a tako i veliki broj korisnika usluga stomatologa. Nećemo se zaustaviti na ovome, mi smo planirali i u ovoj godini pomoć, to ćemo kasnije vidjeti kada završimo sa našim obračunima i sa izvođenjem završnog računa. Ali najvjerojatnije ćemo nastaviti i dalje da pomažemo svima kojima je potrebna naša pomoć. Povod ovog današnjeg, odnosno večerašnjeg druženja je naša slava Mladi Sveti Nikola. Ovu slavu slavimo već nekih 10 do 12 godina. To su ranije bile manje firme, Kolos i Beobanka, koje su se spojile 2002. godine i nastalo je Polis osiguranje, a nakon kupovine većinskog paketa akcija od Sava Re iz Ljubljane postali smo Sava osiguranje. Sava osiguranje upražnjava, znači da svake godine se sa svojim prijateljima, poslovnim partnerima, različitim prijateljima iz brojnih institucija, da se okuplja na jednom ovakvom mestu i da se druži i da obnovi što saradnju, što prijateljstvo i da ima jedno lepo večer. Sava osiguranje praktikuje i da izdvaja određena sredstva za osobe sa posebnim potrebama. Prošle godine to je bilo opremanje posebne ordinacije, odnosno stomatološke ordinacije za osobe sa posebnim potrebama u opštini Novi Beograd, a ove godine planira nešto na području opštine Sremčica, što ćemo vidjeti u narednom periodu.
Sava osiguranje ima veći broj ekspozitura po gradovima Srbije i veliki broj prodajnih mesta. Tako da u ekspoziturama i u direkciji i na različitim prodajnim mestima radi oko 350 ljudi. Ove godine, pored te jedne globalne akcije za osobe sa posebnim potrebama, planiramo i mini akcije po gradovima Srbije i to prvenstveno u gradovima gde imamo ekspoziture.